cia ongama saa 1:30 wa wiyo musiaisiani na wikwatio kana vonde bala watinila watindane saa na ende ya vikaisa ingi ya ukwata mauvoo maitu dhene wa usakwani 2022 yetu waninye Veronicah SYOMBUA na Sharon Ndinda idhaitwa ile mauvoo ha kwanzia ya meko mwenani wa umundi tukumbanisi mauvoo makonete alukumi masvitali wa Machakos level 5 kwithwa mayumia kiyocho mabikie kwivwa ndivi ya misala ya mieye 10 katiwa mauvoo ange maingi hinde katambo kwa tala tumanengete uito utukone wa umundi ala tukumbanisye ni bamwe na tuivwe misala ya mieye 10 ni uneni wa thukumi sipitalini wa Machakos level 5 kitui kwitikilana na mutalatala wa kuwekea avungwa hekali mama voko kwenda meki westima nesa hase kukulia silikali vikia na unenga amanyiwa maliu maskuluni Vilingi Wa Mauvoo Musiaisa tukwatiani kwisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official utumani mukuvino tumekwa namba ya ili 395 mauvoo maitutu ya Mbesia kauntini ya Kitui. Vala ene yanda mivyane ya usese kauntini su ya Kitui metikilana na wendekedio waslikali nene kuvitu kudhiwa mutalatala wa kumaekea avungwa la medhi tuwe maitumiki ya kivungo mayelani kiwalukanyo na ulau kuidhiwa uidha kwa mbungeni kuyanana na mutalatala usuni kana ukatethesia avungwa kwa liula mituo yo masiokedie misini na kunenga avungwa evuso yengi ya kwithiwa mena uniko misini yo mainena matongowe ni munini wa County Commissioner countini isu ya Kitui Dorcas Rono ni waweta kana mutalatala usu ukatethesia kuolanga utalo munene wa avungwa mayelani ma Kitui. Onesmas Chalo ni wakutuvingwe ya mauvoo maitu mutalatala wa kumanenga othasio avungwa ala methitwe maitumika kivungo mayelani kivathukanyo no wende na kukwatwa mbao kauntini imwe kaunti ya Kitui ni imwe kaunti la ciamina kwetikala na wendekethi wa musumbi wa kumekia avungwa kwisila sikalo ila ciatwai wakati wa ene ya ndama usese kuma kauntini ya Kitui matongwe ni munini wa County Commissioner Dorcas Rono ni metikala na wendekethi wa musumbi kwetikala na mutalatala uu na ulo kwithia witha kwa mbungeni kuvitukithwa na kutwika mwiyao mutalatala uo witwika mwiyao na wambio kwa tombo ne kaunti miongweli na inya kivalua chumo yuni kati wanza mela yolotetwe ni musumbi Uhuru Kenyatta kukunikila wendekethi wa metalatala ina kumithiwe cha kaunti ine siontheno kana kukwatwa mbao ni ene ya ndama usesei kuyana na munini wa County Commissioner Dorcas Rono waweta avungwa kunengwa othasio ni uniko munene kwa ukwati wa nthi ya Kenya vala waweta utalo munene wa avungwa mayelani withitwe witumilo vya mbingi cia serikali kumasuvia avungwa na vena vata wa kwalanga namba ya avungwa kuma mayelani. To really appreciate this team headed by Stephen Kitao from the Power of Mercy, the task force, for what they have really done. You have seen the document. And most of the participants today for Kitui really supported the recommendation by the task force. And I wish also at this juncture to really appreciate them for the work which they have done within that period, collecting the views and coming, doing the draft. So it's my hope that by the end of the exercise of the validation, onewe wa Dorcas nuangela kuweta kanotha siwa avungwa ukamanenga othasio wa kusiokea misi yo na kwithia meandu ma uniko misini yo vamwe na kutethesia maendeleo ma kimusi na ndua kwa unene. It's a good proposal and it's a good policy for our country, both in terms of saving the taxpayers' money and at the same time bringing those people who are having some skills and experiences to rebuild our nation. Na Stephen Gitao na ulani wa mwandiki wa nzamela yolotetwe ni musumbi kukunikila wendekethi wa mutalatala uu wa kumekia avungwa nwa weta kaunti ya Kitui ni wa kaunti namba 13 vala mendekethitwe makwatwa tala wa kaunti miongweli na inanike na mutalatala uu thakwe mbungeni na kutwika mwiyao vala methitwe maikonia ene mthi na ene yanda mevyani osese kukwata na kwa vamweno kana kwitikila na mutalatala uu. The purpose of today's visit is what we are doing as a validation, is a requirement of the rule.
to subject the proposed rules and the policy to the general public for their input, or the person affected in one way or the other. Kitui County is the 13th county in that process. We started in the month of June with the Busia, and this is the 13th county. And we are collecting the views, and we are happy that the general public is giving us a crucial input in this process. We expect that latest end of the month of September, we should be through with this process. And once we collect the document accordingly, we reflect the views of the general public and stakeholders. This document will find itself to the cabinet for approval, and then all the way to the parliament. Hingi gita no aweta muminikilo wa mwai unzama ikwate kwithia ikwatite utala wa kaunti miongo ilina inanoka na kuthacha mutalatala umbungeni. Ethia mutalatala ukavitukithwa na kwithia we mweya ukatelesya kuolanga namba ya avungwa kuma mayelani na utomeiwe ulu ilovia sia serikali ili itumika kuungamia ngalama sia meikalelesya avungwa ila meyelani. This issue of young offenders, now the criminal record as he has put it, I think for me, for example, now we have a population of 660 who are this morning in our prison here in Kitui. Majority of those are young offenders. And I want to stand with Mr. Gitao because something has to be done, because these are people who are there after this. They are supposed to be held there and safe for employment because they have gone through rehabilitation programs. Dilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui, Neto Onesmus Chalo. Tuisonga nambe athukumi alama thukuma awe ya wa uthesya sivitali ni munene wa Machakos level 5 na alako elungu ya mimbe wa 10 materitwe me aive misala yo ungwa serikali ya governor wa tene Dr. Alfred Mutua yunimenda governor wao yu avinyandeti kwithukisya kiyocho na kumateresya kukwata misala yo ingi athukumi yani maelesya kana ni maende na kwisila ivinda yumu muno mena wia wakwe mautungi wa ingi wiani wo vala yumenda mwandu wa vinyandeti kumanenga wia usu ingi wa kuthesya sivitali usuwa Machakos level 5 athukumia ivinda kuthi yingi nimethitwe na mwikomo mayenda maivwe misala yo indi kithito cho kikakuna nguka kwa ivinda yeyo nde vala yu melesya kana mena wia wa yute yo kwa mana ethiwa undu kana kiyo cho kivikia na kwithiwa kuvikia na kwiwika ni serikali ila yevo ya kaunti ya Masako. Daniel Mongela na Mauvoo. Nondo twende na uthimba nikala ngikoma kivila dicha hospitali mbake ni mama ivinda kujira ingi athukumia methito mayekia mikomo mayenda maiva misala yo indi kithito cho kithito gikima ukuta kwa ivinda yonthe wala yume kuelesekana mena wia munene yute yo itona kwa mana na andu eo kwikiwa mawiani asu kwa ilungu ya mimbe we 10 athukumia na alama thukuma wa uthesya sivitali huu na mawiangi o sivitali ni huu maithito mateo kwata musala onomwe na kithito cho cha uvikia utongoi ula unaivu wa Dr. Alfred Mutua kikakonga ukuta nitwaiye ngavana Mutua na Mutua ndatu ithukisya ona ila twaendie kwake nitwaendie twasembania ona ingi maitu ni mavikiye na kuumia nivo twoka kwaku wavinya tukuiye kwa tei waku uvikia kutuna ngombeza sito na itu mambi ondu wa kwika nuna atambo ki hospitali ni wa Masako na tuyesi hivyo na itu tiuli lava hai mundu thuko mamia Yesu 11 mundu atekwenda wia nitwenda wia na kusubia muwau nundu nitwamanyita kutindania namo na kuthukuma mawia riski na saingi tutaone wa gloves nithia tukwithoya na tuina mbesa koka kuvikia nangi kuwai hapo lakini twekala twiyumize kukopikia ndatikeno Ito kuia tafadhali tunausa kuia tuina kitumikiani yu maende na kwikala wiani munene wa kwasya wia na kwenu kama muvite sya ethiwa utongoi wao yu wa mwandu wa vinyandeti na munini wake Francis Mwangangi ndosa na wito kiyocho na kumaiva musala ula mataite kwa mimbe we 10 hata sisi katika uya tuina ndo tutonya kwasya nundu akwe tikila twavika hospitali ni tukalungwa na tuyesote lungi lwaki kila mundu atahabala wanduite
aingi mo methitwe mailasimika kukomanza nanza makwani makite kuendeana mekumbila nyumba sio kuvingwa na ciana cio ila cima kusukulu ni mekivothokani kwitha ikutwa maskulu ni na ikaendeana ukosa masomo na ithie ibindani thi nitutaite ilungu ya miei 10 tuteya ive na twithitwe ciana citu ci mucii ikuitwe nundu wa biisi ithie twikuia ngavana wa vinya ututete ibindani thi twina kio kitu na tunamaite pa sibitalini wa Masako tuka o kila muthenya tukite kuandua indi tuthithukiaga twikukulia ngavana wa vinya nikana utwiwe tei no withukize kio kitu nikana tubikie utwiva na ubikie utumambe undu wa kwika ivindani enendi manaminio Musako wa Mwandu wa Vinyariti kukoserela utongoi wa kaunti ino ya Masako juu athukumia ni mamwenda edukise kiyocho na matethesya ukwata musala wo na ingi kumatungia uyani maelesekana ona ingi mo alama thukuma imwe ni matigo ni mathayu ivindani ya ikuwa ya wa corona kumana na mawithuluko mathuku alama na thukumia itwakuvoya ukabikia kutwanduya mbesa situ utweba mbesa situ na itumambi undu wa kwika tuona thina nondo kukakubika ndatike no bandu mesibitali makoma thinani ange mekoma na kundu kuthuku na mundu ni riski ni ukwati wa kuku akakwatwa i mundu no wa bandu mena ciana ntita kwanjoka kuibwa nyumba ni kanisa na takabindu na iba thuku na iba na bikie kukobika ndatike no mbaka mwene nyumba akitombea nozo sindu cia kwa nithi papinya kutambuke hospitali no wa Masako kwa ndaya weke ukunikili kwa mabisala mebubu anondo kindu kecho ni makese umanya nikitutaibwa tumekuwa under Diana King na huyo director wetu atumuonangi na tukimulizia mambo ya pesa anatuambia hatujui na tumelia sana tunafukuzwa hospitalini tunaambiwa tutoke kitu kingine most of us huwa tunalala hospitalini tumefungiwa manyumba tumefukuziwa watoto kwa shuleni so haja yetu kubwa ni kulilia wa governor wa Vinya ngililie hiyo mashida yetu kwa sababu tumekuwa tukifanya huko na kazi tulikuwa tunafanya ilikuwa ngumu sana kazi ya kuosha huko ya kufagia ya kukata tuseme nyasi huko kwa hivyo tulikuwa na kazi nyingi za kufanya huko na tunaona hii kazi yetu ni kama tunaendelea kupoteza kwa sababu kumeingia wengine wanafanya huko tunaomba sasa kwa sababu wameanza kuajiri watu hatukumbuke sisi tulikuwa tunafanya huko level 5 kwa sababu tunaona ni kama tutapotea kukianjiliwa wengine na tutakosa hizo pesa zetu tulikuwa tumefanya kazi kwa mbewe 10 yu athukumia methito maikalia utongoi ulo na ivo wa serikali ya kaunti ya Masako vala yumenda utongoi mwe wa gavana wa Vinyariti ulikile katina kumaiva mbesa ila methito mataite kwa ilungu ya mbe wa Mei 10 Daniel Mwonkela Utongoi TV kumva kauntini ya Masako na tuinganisya ama kuweni niwekwa tuituka na athukumia sume kuvikia na kuiva mbeza sio otondo atongoi manatha mwenendi amanyiwa mailika chumwani cha karatu cha kilungu cha keli cha muthia wa tamu wa keli wa kalenda kama mwaka wa 2020 na ile wa kwambililia ukite ukulio ni wende na kumwania seima kaunti ya Makueni kulaku ya tongoi na serikali ila ikivilani kutungia muvango wa miaka ya vawiti na wa kunenga leuma skuluni nekana kuisiania manyiwa nanza ila yende ukusiwa isioni mbingi sia ukamba ingini maweta temeula smika kukwata ngalama mbingi kuthinikia undu wa manyiwa mekulia maskuluni oingi maiweta amwe mamanyiwa tamekuti ya kuthi skuluni nundu wa kumanwa nanza Kennedy wa Mulinge ni watumbanisia Mauvoo na simu itatu itanthelu itina wamanyiwa kusiokethia kumuthiumo ni mukuvi wa tamu wa keli wa kalenda kama masomo ka mwaka wa 2022 kio cha sicha kuma muthiani wa tamu wa mbe wa kalenda kaka masomo cha manyiwa mokwe kombolonenza maskulu ni kiende liu baute na ngange liu no na ibo maskulu lakini kunena ndeto ila sia bopio oyuko yingwa liu skulu na wasisia ila kunethia kwiluwe skulu siana ninabikia kwitha sio na hope ona sia koma ni musinanza sia bika skulu ne sio ya kaindo lakini iba yingwa liu kabisa kwina nza kuone mbinge muno na tio bitha
tabala school ne some the asia school woito netu da to leta kutwa leu na netu etawe leu ni alimu nondu siana itesa kuisa kumesha kuma kwa chesi athi kusoma ai sikeza kwenu kwa uyo sio ko ya musi we muisho siana yi school imani kusindwa ku school nondu wanza amawasi asab kauntini ya Kibozi kauntini ya Makuene yuma iwatata maende kukwata ngalema mbinga inge kumana na itambia kulasimika kuungamia liua maniwa mo kavina ni kalame skulu valanza iyo dhodhetu ni mwana wala uende ukusiwesio ni binge siya kaunti ya Makuene na ilembeta ukamba kwa jumla asi ao ingime uwetanza ita yende na kusukumia maniwa kutea kufika maskulu ni idheta asei ni titwa aliu ta kila musino tuiro kiwango cha ta kilo 10 sia mbemba na kilo 4 sia mboso ni kondo wa kutuye kasiana wese kumba ni siemba itomo kwa tekela sio somo na alimu twithi tuisanga neivi na bebinya na bekana ila kesi ne saki school kuile katona na wane school nondo kwe baba bawe kwatyo na saingi kaina binya wa usoma kaina binya wa concentrate kaenda katona kwata kwepa kayenda ni ya mwalimu kondo wo upopevi na taeka ni patonyeka silikali ikatunga kuoko kethia nini provide leu wito wikwata nguyela manasa ku kiwango ni cha kaunti na serikali nene na onge kwa serikali la ikivilani kukunekela muisio na ula withito kuno ya maniwa maskulu ni kwa vakuvimia itatu kufikia OU wito wasi awe kwa serikali kutongia walanywa kunenga na leu maskulu ni ulawa hivyo miaka ni ya Vietnam ni kulia nikenda withe kwithia andu ni mabikiwa ona etha ithitu yukwata liu kumuci ciana ikaete liu maskulu withia angalau muciaini wetha yani akwata nafu musiitakwa nye no numeze kutinda na nzange soko ya uyo lakini kana kathi sukulu kayumeze kutinda na nza mpaka uyo kou serikali ikika budget ya kunenga ne utethi wa liu ni malete kumbo mekite budget ya kunenga ne liu sukulu ne kana wese kumbo siana situ ne sia soveka kio cha yake ukasiuma mbudhu tena wa muyimba wa miaka 10 wa kiliobunge cha umilono wa sua na ulangi ni wa mubunge munvo wa kiliobunge kejes kawambalo mwambana muyimba munvo wa Kibozi to dholono wa sua mwingi mutuse kuwatatamea kusukuma serikali kunenga na maleu maskulu ni maskuluni siana nisi kwitha ite turn out nesa nondo ansa ku nitwende na usukuma na tikule serikali nekana itonye kunenga na leu mwingi katika maskulu nekana withe retain siana situ skulu na kisomo kitu kuendea na mbe so I think that's a priority as far as the government is concerned tupeleke chakula kwa mashule kwena nzambi nge monopyo na nondo wanza isu siana nisiambe otia maskulu na leto isekana serikali ni pe leu na leto isekana serikali na mbesa nzaela thiba Kibwezi na ye Makueni na ye Ukamba ne yanetie musumbe ku declare a national disaster nondo kwena nzambinge muno ando kila bandu mathina liu tuyikulia nikenda maskulu manengwa liu Ken Mulinge Mutongo TV Makueni Ken Mulinge ni wao kutunenga ibuso ya kwata udhumo munini na ende tuitha tisio kithio mitukina mauvoo angi maingi kwa umutia isia ndukarate kuthivasa Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusangongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi Wa Mauvoo ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni tuafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandini wa Vilingi Wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda
anaituma isio cia kisuani nginya muciini munene wa Kenya ilo vikitambacie kwata ikilalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio Livina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika itia kamba nitwendete muno kwikia ngua cia kithuma kuseuvia cienzo situ na kithuma jua mbea unyameti dukanye ndawa no kili wa itabakana ngethia kana aidi komida ndatu kayuma aya keza uma kaikua you ni wa mazwane ya maende makasi for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi ndicho ketao kithangona aithambia musi uzu na sindilo thamba cia zetiyo ngumutavia ndio mutavia mwacienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha nju no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi wewe yake kuu nikitumika kwikionzo viki kutumika kwikia yia kutumika kwikia leu Mowau maende maalukete na ivinda na nzeve kwi mowau alama etawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo kweli ve mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali kweli kwi wau wita wa kuowa kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Ni na udho cha ingi musiaisia twende na kutamba nyemwe itina wasiko siambanga sia mwaki kuingiva kumano na madhina mastima isakine ilasi mavoko kauntini ya Masaku yuekali maisio ini menda silikali ikuatanasi mwaki wa stima kwanzela ya ilete kuivetangana na madhina tasu kiko chao yumitukini mwaki ulauna kwatie kisakini cha kicheko sio kimau kauntini ya Masaku valamunini wa Governor Francis Mwangangi ainengane utedio wa lamana viwe wenda enendi kuikala memedho kavindani kalame utumia mwaki wa stima. Daniel wa Mongela ena Mauvoo. Munini wa gavana wa kauntini ya Masaku Francis Mwangangi ndanena kavindani kala watambua kizioniki cha kicheko ni walesekana vena vata munene wa enende alame kala isioni sia isaki kutia meana kati wa numba na ingi kuikithekana mwaki wa stima ukwatanite kwanzela elite nikenda kusiyambanga taithi. As much as tunawaambia pole zetu, pia tuangalie jinsi tunapojenga hii mambo, tuangalie as much as tunasema majia tukitengeneza, pia wale wanaojenga hizi nyumba za kukodesha, tafadhalini tuache pia nafasi ndio jambo kama hilo likitendeka, na hata wacha maneno hii ya janga, na mtu akigojeka je, si lazima ambulance itapita mahali. Jambo lingine la dharura ikitendeka, si lazima ikuwe ni jambo baya kwa watu wetu. Kama saa hii kuna watu wangependa kuja hapa kuwa na nyinyi, lakini kuja inakuwa ngumu kwa sababu ya barabara. As much as we will work with the national government and the other agencies,
ni vizuri hata sisi wenyewe kama watu tujiulize ni nini tunachangia kwa mambo kama haya. Tuangalie wawekezaji wale tunajenga hizi manyumba, tafadhali tuache tu nafasi. In case of anything, tujue tunaweza saidia watu wetu rahisi. Wa Francis Mwangangi ingendaelesekana nimekwitha maikwati ne mwana kwikithia kana malerwa la malikite isione sikivothukanio wodi ino ya Mulongo sio Kimau nimetha maithini kiwane kiena ngali cio vocia mwaki kwitha civika na mituki mavindani na mbanga ta ithi cia kiteka. Wale wa area hii tuone ya kwamba watu wamepata barabara na wakati wowote janga kama hili likupatikana, at least ile mazimamoto iko na njia ya kupita. Mlikamwizi nimesikia organize, nimeandika mahali, anajua mheshimiwa Dwiki ambaye ni rafiki wa karibu wa gavana wetu, hayo yote pia nikisema kule hata yeye atasema, na tutaituma bunge mahali mheshimiwa Dwiki yuko. Na unaona bila amesukuma gavana mpaka unaona ametutuma hapa na mheshimiwa tukuje kuhakikisha hiki chakula kimefika. Uneni undu kwa otombau ni MC Musakwa wa Mulongo sio Kimau ward Daniel Mutinda Ndwiki na kiola waelesekana ni vatu nekame akimbingi ketha ndiumana na mwaki wa stima vala yuenda enende amethiwe memedho mavindane la meutumia stima na kutumia nzile selete kwatane stimosu. Bado na sisi wakaaji tujichunge pia, si kweli? Usiwatishe tembe na wache umewakisha. Usiwatishe stima ama usikonekti stima vibaya. Manake mioto kama hii inaletwa na stima ama mtu anakuja na kisha stop anaacha anaenda. So pia tuangalie maneno ya kusababisha moto isitokee. Jua kuna mtu anaweza taka itokee lakini ile kana kita yetu tuzuie. Si sawa? Kama umeweka kitu yako kwa mwili tafadhali chunga mambo ya moto. Usitafie na moto. So hiyo maneno tuangalie sana ili tusipate mikasa ingine kama hii. Francis Mwangangi anena kavindani kala wavika kisakini kicha kicheko kunengane utethio kwa misi mbewe 10 la sindu cio cia nyumba inavuthiwa hivyo ni mwaki wa kitai ulona akanie chumwaniki. Kila familia utawapea each one. Tuyendea Minister Muveani wa Kisomo Professor George Magoha ni waweta ithwa maskulu makiene nimekwenda kuosasiana na kwithiwa na junior secondary wala ni umwe wa CBC no ngina wakethiwa na nyumba ya kwikia ithimo cia science kana science laboratory na kwikithwa ni Muvea wa Kisomo inga yasia amanyiwa tameyumbanite nesa kwikamitia niyo mwaini wa Disemba ayasia ingi tamaminite syllabusio na alamatialite tamatialite kilungu kinini. In terms of the noise I'm still hearing about schools not being on the portal for school selection, the private schools we agreed across the country after consulting the private school owners that the primary schools which want to convert to junior high schools must construct a functioning laboratory, and that laboratory must be inspected and approved by the Ministry of Education. A large number have complied. Other groups are in the process. We already added them time and we still have another whole week for them to complete and come to the portal. But the point I'm trying to make is that for those parents who want their children to go to private schools, if the school is not in the portal and the school is eventually approved for junior secondary school, nothing stops you as a parent from walking into that school with your child and getting the child in the school. That option is still there. Otherwise, we are very, very prepared. And like I said yesterday, ours now should be to encourage our children. Let us be positive to our children as they move towards exams. They are extremely well prepared. I have engaged so many of them, the last one being yesterday. And in my considered opinion, even for the majority of them, even if the exam was to be taken today, they would still pass it. So let us stop being naysayers, because our children are extremely resilient. In any case, the majority of the schools had already completed the syllabuses, and what they are doing is revising.
I also would like to say that should there be even other issues towards November, those other issues, whatever they may be, can carry on, but our children should continue and carry on with their exams. So as we go along, can we adults speak with one voice? Children don't belong to political parties. Whoever will take the reins of this government must be the leader for everybody, for the ones who voted for him, for the ones who did not vote for him, for the ones who liked him, for the ones who didn't like him. He will still be the leader for everybody. Umbanya wa koti kaunti ya Makueni wikwatiwa kuongelangwa mukaso kumanwa na gavana wa kaunti isu kwa seakana Makueni ili tuejina umbanya wa koti withio anavyasala nini nomome kuoneka memu stalini wambe kwa alama iva koti nyumba sia vyasala na sevuloti isi kwatikana taitengo imwe ila koti itomba na uwa nesa bunge la yukite eyithiwa ikwatiwa kusiokia muswada wa kumbanya koti wangali kana parking fee undola utona kukuna njeki kumbanywa kwa koti kwenana na gavana Mutula Junior nekana koti ukombanwa nesa Makueni no hivikie na ukwata kimanza cha shilingi bilioni 1.5 kwa mwaka umwe. Caleb Chalo wa Mutunga na Mauvoo. Kwenana na gavana Mutula ndini wa kikalo chake chumwane kina nzama yake ya maminista ma county nekana county ya Makueni yumba na cia koti munini ula withio wa milioni 1 ondolo kumano na mitalatala ila itailite ya kumbanya koti ndini wa county ino kitumine kiu yuve na wendekethio lokite kumwa wandu ma Makueni kwitha mayumya kumya koti undu vailite tanzie mwe akwete maendeleo ndini wa county ino uneni wa Mutula vao yonanya kana koti ukaivwa nesa kuma itengo sikivuthukanyo na muno mombasi ya viasala iwanza cia kusoko ovumwe na itheka ila cie ndini wa tauni ila nene va Makueni koti ula wisikania ta land rate ni kuongelanga umbanya wa koti ukavituka bilioni 1 ndini wa kaunti ino ya Makueni. Revenue itu kwa miaka mingi imba yethio muno anatuya isopika ngilima na nyanya na kuna na report na kwata ni kuonania kana andu ma Makueni makaiva koti yo nesa na mathiva koti ya mali yo na mithanga yo na nyumba cio kula makite masomba ma biashara kana makaka kula kwa ikalo ta kula masoko nitutonyo kwata 1.5 billion besa hii ni mbesa siale to mbasi ite the account ya Makueni nikanando makwate uiti museo soko situ simbasi na kigu kana kundu kwale to tumu nando mayoka soko kana security kuni nguli ando mama Makueni na itwa vitu kithia kana ando manewe mwanya nitwege advertisement ando maive kwa yario maive mbesa isu nikana with the account ya Makueni ni yambe ya thukuma na ya kwata mbesa alame ulea nitwege masiro mo withia ni memanyaka ni mwao katika soko isu tukasia mundu ndaibite court ila wailite kuiva mbunge nzao ya kaunti yetele kwambisya uthukumi kilungu kikuve chokete muswada ulo wetetwo ni mbunge le na umie wakana ngali ila cie kuungamanga musini wa wote na tauni ngila nene va Makueni takibwezi na emali nisielite kuiva ndivi ya kuungamia ngali kana wendegwe parking fee wikwatiwa kusiokewa nongi kuongelanga koti wa Makueni. I am against surely when you tax mama mboga that much she is only getting 200 shillings and you tax 40 shillings she has paid 50 shillings for transport at the end of the day they go with nothing. Adavyasala la nini tathosya mamboka siendo cia oya nduka cia kawaida nemome mustali ni wambe kwa umya wa koti ndini wa kaunti ino. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo. Sekta ya utalii kauntini ya Kisiwani ni yaelesea kukunika muno mwaini wa nyanya kumanwa na usakwani na maundu mausakwani vala maelesea kana kunai kana utalii tona munini mahoteli ni manene kauntini isu ya Kisiwani na vala manakwatie kilungu cha miongo 3 yulu wayana cha utandithia mwaini usu Samuel Ikwaye na ulani ofisa munene ngwatanioni ya maundu mahoteli muviani wa hoteli ni waelesea kana mena wikwati okana mwaini wa kenda kilungu kiuni kikuvikia na kuongeleka na kuvikia ukwata yulu wa kilungu cha miongo 3 yulu wayana. Angelina Muse na Mauvoo.
Kuyanana na Samu Ikwaya na ulani ofisa munene ngwatanio ni ya maundu ma hoteli sektani hii ya utalini kana muvya unu na kunikie vanene ni kumana na usakwani na vala elesekana aini aingi manai na wia wa kutambuka kauntini sia Kiswani undu ula elesenuna avalukisi utalii kufikia kilungu cha 300 yuluwa iana. Lakini mwaka huu tumepata athari kidogo kwa sababu tulikuwa na upungufu wa wageni. Tofauti na miaka mingine tumekuwa na 30% peke yake ya biashara katika mwezi huu wa 8, na hususan kwa sababu ya shughuli ambazo tumekuwa nazo za kidemokrasia. Ilikuwa maombi yetu kwamba huenda tungepata mshindi wa raundi ya kwanza ili kwamba tuweze kurudia hali yetu ya maisha upesi. Inge Ikwaya ni waelesekana mena wiko atokana mwaini uwa akenda maundu ni makuvikia kwa ila vala wawetakana mahoteli ni maambie kubukiwa kwa mbumba Novemba na aini kumanza vala waelesekana kuvikia mwaini wa Disemba ni makuvikia kukila na kuvikia kilungu cha 300 yuluwa yana kia utandithia. Septemba ni mwezi ambao unaonekana una matumaini mazuri sana, hususan ni kwa conference tourism, na wageni wameanza kuonyesha dalili za kuweza kurudi tena, na tuna projections za karibia 60% na tunatazamia kwamba tutaweza kufurahia biashara hii kuendelea hadi kufikia Disemba. Ingine walesekana mena wiko atukana utuo wako tuwa Supreme nuko vikia kwitikilekani ene ndina maundu mavikie kusiokea tatene awetekana vena vata otandithia kuende yanikana kukilia ukwati wandi ino. Kama kufikia Jumatatu uamuzi utakapotolewa ni kwamba Wakenya wataweza kukubali ikiwa tutatakana kurudi kwenye uchaguzi ama ikiwa tutakuwa na kiongozi. Tuko tayari kwa uamuzi wote ule ambao utaweza kutolewa ili kwamba tuweze kurudi na kuweza kuendelea kujenga nchi yetu na uchumi wetu. Ikumbuka kwamba sekta utalii ni sekta muhimu sana ambayo inachangia pakubwa katika pato la nchi na ukuzi wa uchumi wetu. Uo kakavindani kala ene yanda muviani wa utaliva kauntini ya Mombasa medhi wa maithe sia beach vatani wa kwa ile mawedhi ululuko na siumbe sia kiuoni ni kana talima vikie kuongeleka kwa wingi. Tuko na project moja ambayo tumekuwa nayo karibu miaka 30 ya kutunza ama kuconserve kasa ama sea turtles ambao ni endangered species, kwa sababu wako na adui wengi sana, moja wapo ikiwa ni uchafu ambao unaingia kwenye bahari, especially sana sana aina za plastics ambazo haziwezi they are non biodegradable. So wale kasa wakija kula zile taka wanaangamia. So leo tumefurahia ya kuwa tumeweza kufanya usafi, tumeweza kuzoa takataka takriban kilo 150 kwa muda wa 1 hour. Gilivotia Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Muse isia eka tambe ukwata udhu mwongi. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi yake la muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imuna na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Musese wa Mutongo TV ni mkwata chuma cha kukikiseo na mwena wa kuatinda nesa lakini na wavota kimuguni kitu cha tunaenani kwa mungu bata akamena tena kaje tingoni ninaongelea na idea yake ila jizio that is to a positive igera yake kisio yake naise nye ikagwenda nilala sema ndiko mbona je yoruwa uzatu ni muhiyo na inayumwe umuntu yumwise kana ngo ya ndia niyo yikalalo enda ikulyo yu nangi maingi nime kutuma wevu wa moto waku tukamake dukelwe nansika ikalandi tunenani na bodo kuma jana mpaka Disemba mpaka wana madhara ambao enda bigetu ya nenda kama na utatu ende lakini ende mundu mkinada ola weka isina wakota ndugu siana siena tena ukeli ya mwana no ona nyumba
we mutagio mdepika umwe ane kana etwika mono ase tutona gwikara kina twiru kisi cia na situ na twima na kana nacio sina mawoni ni sigo goya situ kusikona na tutati wakati wa kuifanya siate ngomenda ya hii kwa stereotypes siaje tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wio ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Mowau maende mahalukete na ivinda na nzeve na ugocha tuenda nimwe tuminie kilungu kila kitianite thini wa kilungu kito cha witi kwi Mowau alama etawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanua na ve ala mundu siawa namo na hypertension is no stress, just relax. No koma mazada na mazai kuma komete na ni ukulia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena kansa ya nondo no nginya wese kwigwa ikaliyu kweli ve Mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali kweli kwi wau wita wakuowa kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Ni na udhocha ingi musiaisia tuende na kuminukilia mauvoo maitu na ende tuithi ndi sianza ni kana itina wambua nene kuanthi ya Pakistan na kwete wanangiko waki ukingi yunde kwa wetekana andu 50 na mwonzata wavikie na utiwani thayu kati wa asu 25 mesia na nini utala usui macha ona mashirika kana makundi makuthenikia vata siasiana wivo wa UNICEF valama umbula siana siamu ikamonini itasiemu isione ndisu kumanwa na mawau alama wakaana mbua ya wanangiko.